Anya laki din! Kasino tayawan kwarta na dito? Umay kayo, takaragak deta ko pa ito. Nay, mayat tataos ka. Ang iwan maras ka gaya, iti kwarta ita. Ewan na, tagarod kwarta. Dagarod ti kwartam nita, tataos ka. Well, eso garon nga, ayabak, nagitiyawan kwarta na. Tayo kakina. Ay, saan tata? Kasdulatan. Agatang kalatan ni Darang ta pagsangwan tayaw. Oh. Okay. Sige. Awan te parikot, iti na ito. Agibaong kayo dyan tersena, so umay na lang, namin alakok nga na kanya. Sigurado ka? Tataos ka? Uwang barog, isugain kayo. Alam, amin, nagitilako nga na kanya. Tauray aguma tayo, iti harap. Talaga amang ibabain day di alakay nanang. Ay, wan nga road. Talaga dinan amaw ti lablabi din na no sumamay kan kwa na ti spirito ti arak. Ay na, kas lagi bapuritak dito'y nagtugawak. Ay, numabalin la kuma. Day takot ti kunkunak nanang. Bumakbak nang ni tatang numabartal. Ay, wan nga road anakaw. Kasanaw, no adangag pa iso ti mapan mangala iti arak, ijay tersina. Ay, jak amo ananang. Ingkay ayabanan, mangibabain. Ay, sika na anak kao. Amangan no adun tumanon ti sa una, no siyak ti mapan mangayab kan kwa na. Ay na, sikan ananang. Amangan no makaungat pa ijay. Ala, urayan nak nga raw danak kao. Tamapan ko ayaban, tapno agawid tayo. Hoy, Oscar, gusto na itan. Intayo kitek, agawid tayo. Damdamabi. Madama pala ang istoryahan mi. Ay, ayabarnak pala. Nalpasan ti Pasken, iso nga agawid tayo. Ay, kumusan pala nga nalpas ti panaginom mi. Isupay, ananabidina. Bayan yun, tagsasaw kami ipay. Ay, well, bakit? Di ka madanagan. Nauminom kami lang itara. Sa anak ngagsirpat iti balasang. Anya. Hanggang yun na. Iso nga uri agbati ni Tata Oscar. Sumarnon ton nga agaway. Ay, makamuka nga rodan, Oscar. Agawid kamay. Anya laki din ni bakit ko ya. Rumabi kami nun. Isugay ayabandak nga agawin na niya. Awan Andres. Na-inlove ngamin unay kanyak ni bakit ko. Iso nga subsubyan na. Naggalat ito. Makita malakaw. Nabwisi taklaang idisyak tinapan nangayap iti amam. Ay na, ni tatang. Talaga amang ibabain. Sakit iso ti numero 1 asau ijay. Wan nga raw, kinunanakit din arumabi nga minun. Iso nga ay ayabak nga gaway. Anya? Wow, nanakaw. Kasta ti sa una ijay. Iso ama babae nakadagiti kakadwa na nga agiinaw. Uray ko ma, no saan ababaro ti kakadwa na. Ay, una yan ay. Oh, kitain nyo man ngamin nanang. Inruar naman yung tipitaka na. Ay na, konsumisyon na talaga. Ay, intakiday, agawitan. Nasakit ti matak amang kitkita iti artak nga amaw. Konak man no umiyan ka ijay balay ni Lucia. Ang lalaki din ni baka kuya. Pagsilusan na kay din ni kumari na. Anya, lablabi dam alaklakayan. Iso baka. Iso kasta mo tintibag pagaman niya. Ay no, talaga adimon amo ti lubong mo no sumanib kan ka ti spirito ti arak. Di mo pa yan mawatan no anya ti kayat asawan dagiti ibagbagadakan ka.
Imbagakla dayta, gaputakas la nagramot ti ubot mo, ijay nagtugawam iti kalman, nga umin-inom iti arak. Ha! Akasla saan ka na makatakder. What? Katun mat, katamom ka de, ti imbagbagam iti kalman, Ah. Kahit ada ka di kwartam nga iwaras mo kadag iti tattao. Adaya mo ibagbaga akasta. Ay na talaga nga inulaw na ka ti arak, Oscar. So nga ita, di mon malagip dagiti nararamid mo. Wan na, mabain ka laang. So nga agin aamnesia ka. Anya. Mildred, si Kaman timang bagbagakin ni Tatang? Apay ka di manang. Ay na, siya kung ti mababain ka dagiti kakabagyan tayo. Gapo iti kinalaing na nga uminom iti arak. Ay namanang, saan lang anam namin saan na binagak ni Tatang? Nung awan lata mo ti dengdenggan na. Ay, wan nga ron. Sapay bumak nang no naparto. Bumaknang kan lastog ko na ma. Ay, wan nga ron. Kaasi ni Nanang. Idi pay lang akon sumisyon na ti kinaartek ni Tatang. Wan nga ron. Isuasan akayat ni Nanang ti mapmapan iti okasyon no daduma. Gaputa ibain na ni Tatang. Oray sakmat na. Kasla ka ng naktibain ko. No ipakat ni Tatang ti kinalastog na. Kat adda ak amang buybuyakan kwa na. Ay, barang agbalbaliw pa ni Tatang. Saan tayo amaong amang idawdawat, asapay kumata agbalbaliw. Lumadalon to ti panawon. James, di mo ka din nakikita ni Tata Oscar. Samay. Apay ka rin. Sa ngaminan na naisar-sarong ni Dal. Maya da jala kay Joe. Open na may papaniti ala Joe. Ay una. Di ora man iibus na ti kwarta may sarabayin. Basta adda ti kasako ng uminom. Ayos. Ungaran. Ungtan mo gamin da kita anak na. Ay, saan ang mawakatan lagi ti anak na. Isokas dyan na ungal. Ungaran. Ay, banda nga uray, ado ti kasangsango ti amada. Ay na, di na kami namin maawatan. Ay ayaban mi ni Tatang ni. Gaputa saan mi akayat ngagbarbartek. Gaputa lumakayan. Ha? Piya kada kayo ata, ubing kayo pay lang. Kun may sa, awanan kayo iti pamilya. Iso nga uray inom ter aramidin nyo. Mabalinlat na. Idin to taadda pamilya ti amami nga agur uray kan kuana. Anya. Abe, di ka man agbalit analaing na. Apay ka di man ang Tatang. Apay pinagsasawam dagiti kagayam ko. Pumirdi ka iti istorya ma. Ay natatang saan house to dagiti ibagbagada. Iso anasken a korektaren ida. Apay abi, perfecto ka kade. Anya. Kaya sumay, amin ataw. At dati maipagam ka na kwa na, anyakan. Ay natatang, isaksakit kayo. Iso akastoy ti bagbagak. Amangan no makaala kayo iti sakit yo, gapo iti nalabas apa naging inom yo. Adula amin, manipot ita. Di yuman pakibibiyangan dagiti kagayam ko, what? Alang aro tatang, makaamu kayo mat iti biyag yo. Ngem no agsakit kayo, gapo iti panagbarbartek yo. Siguraduan nyo nga rod, nga dadagiti gagayam yo iti sibay yo. Nagagmo ka di anaimbag, dagiti imbagbaga ti anak mo, Oscar. Ha? Agpapada kayo amin. Na, Kaya sumay, nalaing kayo unay. Panagrik na kayo kat perfecto kayo. ha? Talaga di mo amo ti mabagbagaan, Oscar. Iso ama ka amo kamat nga rudang iti biyag mo. Ewan ba ngamin? Di tak pakibibiyangan na yun. Ay, jak kamukan ka. Kaslasaan ka, lubakay.
ba't naranaan kayo, Tata Oscar? Huwag nga ron. Talaga minarumwarak man Ay, sumilagayam Saan kayo nakikita? At doon sa nakakumikuman nyo Nasikasok pa kami timulak. Kalkalpas kami ti panagapit ko. Nukas na inapit yung nagitimula yaw. Wan, iso tino burak. Iso ajak imal-alla ti uje tersena. Ay, katang-katang ba ati naglakwam, Tata Oscar? Adama basit baro. Nukas na mangalak ang arutin at ito ba itaw? Tagsangot ang mga ginaw. Kailiw na katakasango kay. Ay gawa na. Dahil talaga yan. Tubay to! Ay na, day takit kay kung kada kayaw, Tata Oscar. Managparabor kayaw. Apay kiti na saan kay baro. No, dati may parabor. Awan ti parikot. Iti na ito. Tubay to! Eh, talaga na imas ti ara ka. Ay na, wangarap, Tata. Naggarap nyo. Bagtada kayo akasango ka na yun. At daki nga ron na kay Nestorya. Ay, gawan na, Tata. Gamay sa boring ti panagbiyak no awan ti arak. Sana yan. Huwan na baro. Ni, awan ti inuman kan pulutan tayo. Ibagayo kin ni Marilucia. Tagluti iti pulutan kan mangyag iti arak. Bayadak amin. Sigurado kayo Huwan baro. Adda ti kwarta, iso nga adda ti pagbayad ko. Mabit lang, Tata. Tay baga nga raw kaninanalo siya mangyag iti arak kan pulutan tayaw. Kodak to pa'y kag nga da kayo manin dito yung aglamlamas iti arak. Siga magayam day tami di na bakit. Amang ipatpatag unay kanya. Ha? Nagalas day ta itsura, Oscar. Ala, tumakder ka ditan, tagawid tan. Bayan nyo pa ni Tata, nanabidina. Agin inom kami pa Ay, talagang nga awan ti ammo yung aramidan. No di day ta uminaw iti arak. Kasanaon ti biyagyaw no kasta kayo akanayaw. Nyalaki, din na yan Nagawid kayo kiten, taing kayag trabaho. Itong bigat taon, no? Nagpatpat nag-anagin inom kayo iti arak. Saan kayo kadipay anauma? Gusto ko mabutin Ala, agawid kayon itangag sapa, taing kayo butin nagtrabaho. Sa tingin Ay na, pasensyahan niyo ko man, bakit ko? Talaga akas totoo gali na. Lab na kami. Iso nga sinuro na. Oscar! Wan ba? Dahil tatipon no. At dapat iti akin kaya't kanyak at anos. Ay, nabartag kan, Oscar. Di mon ammo ti bagbagam. Ala, agawitan. Barok, panawan kayo pa yung aruna. Agawag kami malangan. Namisnak siguro ni bakit ko. O anya, Oscar, naikat ka din, ti Bartek mo, Itatanaw-sawan kan. Madamag ko man lang. Anya da ito? Asino ti nurse nga gusto unay idikan ka? Mabalin amamuan. Nurse ngay bagbagamat. Awan timbagbaga akasta. Saan ka din nga imbagam kada James kan Andres idi sinurot ka? Nga adda ang gusto kang ka, nurse? Abay, Oscar. Nalipatam ka din, dagidi panawan nga agar-aram ka kanya. Idi nagadaw ti karem. Dagiti panawan nga ingkarim kanya, ajak tupulos agparikot iti sidong baw. Asaan mo ba't atinong pal, gaputa pasig a konsumisyon ti papay mo kanya? Kayat mo ka day taibagak day ta ka nagiti kagayimaw. Anya? Ay na, Oscar, kababain day tangaramid mau. Iso apang nga asim kuma, tagbalbaliw ka mo tal. Tatang, agsarita tayo man itinalapat.
Apay, ada ka din ti parikot mo, Mildred. Adda nga rod. Anya dayta, ibagamon Da kayo, tatang. Awan ko matiparikot ko. No saan kayong artak? Anya? Lumakay kayon. Rumbang laang agbalin kayo kumamot ang modelo. Tapno da kayo ti pagsarmingan dagiti agtutubo. Apay, sa anak ay ang modelo. Modelo akmat atam mo. Di ka mawatan, Mildred. Modelo ak. Gaputa pinadakil kayo, ano saya. Pinagadal kayo, pay. Wan tatang, piladakkel kan pinagadal da kami. Ngamatay kami mat itibain ga po iti aramid yo. Anya? Apay, iba indak ka din nga mayo. Gapu ka dita nakurapayak lang. Ay na tatang, saan akas tatikat ko asawan? Dahi ta nalabos apa nagbarbartak yo ti ibagbagak. Gaputan numabartak kayo, bumakbak nang kayo. Kun ibabain nyo pa ni nanang, gaputa ka na yun yung nga ibaga, nga isuti ng surot kada kayo. Anya? Anay ko! Ay, anay ko! Kasla na akong may turan ti sakit ang marik-rik na Ay, katanusan. Awan mo't maaramida. Saan mo't amabalin asublatak ti sakit, amalikrik nam. Ay, anya? Kati sumat. Anay ko! Agawid na kinton madamdama. Agbati ka pa dito ospital. Anya? Una, awan ti sumublat kanyak amang bantay kan ka. Gaputad na trabaho dagiti anak ta. Anya ngay, Oscar. Ayabamon dagiti gagayim mo akanayon mo nga isakit. Taiso damot timang bantay kan ka. Siga Medina. Ang dalang nga ruda ti rik-rik na aga na sakit. Kastapay lang ti magpagam. Anay ko! Adda ka no sakit mo iti bara. Gapo iti nalabos apa naging inom mo iti arak. Anya? Wan. Eh, Wano? Kayat mo pa iti gatangan ka iti tubay tao. Taison, ti pagbalinan tayo adextrose mo, tapno maagasan ka. anya? Kasarpay ti kasinsin tayo iji kabang-ibang nga iliinton bigat nanang. Ay, wan nga ro danak ka. Ngam kasla mabainak amapan. Amangan numabartek manen ti amayo. Saan mat siguro nanang? Amangan nunagnakamun idi na ospital. Ay, bareng Mapantayo ananang. Saan abali ta kasinsin mi mat iti father sa iti atendaran tayo. Ket awan ti parikot numabartek ni tatang. Gaputa kasinsin na mat ti ante ijay. Ay, sabagay mo't kidi Una nang mapantayo. Ket makaamumutan no ipakita na ti ugali na ijay. Ay, talaga di mo amo ti mabagbagaan, Oscar. Amo makagap-gapom iti ospital, ngam nagbartek kaki den, ijay kasaran. Naimasan mi nga ro tinagil istorya. Talaga kit di arawat ka iti arak Ang mayat ba, tapno nakita dagiti kakasinsin mo, ti ugalim ijay. Anya? Ay na, Oscar, mano ka den ti tawon mo ita, 65. Apay ka di. Kahit nangag mo ka day, dagiti pamagbaga, dagiti babarokan ka, Anya? Agnakam ka kumamat itan, Oscar. Agtawan iti 65, binagbagaan ti agtawan iti 25. Anya ngay tirik nam ita, Oscar. Mayat ka day? Ay na, si kalaang tinakitak nga agtawan iti 65, binagaan ti agtawan iti 25. Ay na, Oscar, kababain day ta, apakasarsaritaam. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Jane. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Tay, di cellphone mo bagay. Anya tayo tayo. Nagsweldo kami iti kalman, lakay. Kat adamo tiket nga orderan iti Shopee a blouse.
Ha? Sana balit a kwartak mo ti igatang ko. Kan may saan mo unay anangina ti blouse nga ibagbagak. Anya kalaki din na bakit? Awan mo ti bagbaga. Order am latta ka day. Sa anak mo niya, gungit no bilang lang. Ha? Nakunak day ta, gapot at damit trabaho. Agorder ka mo't para itibagin. Sana dagiti lang ubing. Wanla kay. Kat saan mag-akanayon? Sagpaminsan laang. Anya laki day! Nay, umanisam ka mo't amang kikita iti cellphone mo bakit? Anya day taya? Ah, nagsweldo ak kami iti kalman, lakay. Kat adamo ti kayat ko nga orderan iti Shopee a blouse. Ha? Sana balit a kwartak mo ti igatang ko. Kan may saan mo unay anangina ti blouse nga ibagbagak. Anya kalaki din na bakit? Awan mo ti bagbagak. Order am latta ka day. Sa anak mo niya, gungit no bilang lang. Ha? Nakunak day ta, gapot at damit trabaho. Agorder ka mo't para itibagin. Sana dagiti lang ubing. Wanla kay. Kat saan mag-akanayon? Sagpaminsan laang. Di, parcel mat day to'y kumare. Akin kukwa. Ah, ni Mariel man. Intulod itay ja rider. Kad pinayada kon tawan mo't ni Mariel nga minti tabalayda. Ha? Agorder sa di nabayadan? Baybayada na matkid di mare. Tunggal adda apa ka parcel na. Nasaya at ano kas na? Kahit anya kanungay day to in-order na. Diyak man mo. Ngayon pa nagkunag. Blouse na siguro dahi ta. Ha? Ha? Uman-order iti blouse? Kunam lang nung maibagay mo't kankwana? Anya? Uray order nga order iti agduduma a blouse. Iso matlat tatirupa na awan nagbaliw ni Mariel Latta. What? Bagtit at talaga dayjay a babae. Adan samot tililing na ti salbag. Saan nga addan sa kumare? Talagang adda. Sa bagay, sipod pa kat kas jeti ugali na. Amin akaruba na, katyaramidan na iti dakas nga istoryano at dati apalan na. Katuan men, amin na makita na iti karuba na. Masapon nga damot yung kuwana. Unay matanti kas tang imbaganakan ka. Uray orderak nga order iti blouse. Ngam awan lata ti nagbaliwan ti rupak. Kat isungay nga ta, adda ka di ti nagbaliwan ti rupa na. Adda diyan kinapuskol ti sub-sub na. Kapag iti kinachismosa na iti mano at tawen si ka. Ay na, nakunamon kumare. Amin matan kat pakibiyangan na. Uray parcel. An-anwak nga ta Ay, anya lakit din aya. Jakman amoy ti dayjay a babae. No apay mat nga ultimo parcel ko. Kat adalat ti ibagbagana. Jakmat an-anwan. Ay kat baybay am latta bakit? Awan siguro ti maramid na iti biyag na. Iso pakibiyangan na amin na makita na. Awan mat ti amok a basol ko kankwana. Kasjay nga ro ti tao bakit? Uri awan basol mo, no gandat na lang ti mangdadael, kat aramidin na latta. Ay, sa bagay mat kit di Bayam latan bakit? Mauman to latta ka day. Anya? Anday order mo iti Shopee ko nam, Luisa? Adala kay, nagorderak man mo't iti blouse ko. Sana bale, italaang. Ha? Mabayag tumanan no agorderak tumanan. No sumarunon tao, sapatos man mo't ti orderak. Tawan mo't tandya imbagam kanyak nga igatangan nak iti sapatos ko. Bartek mula ang samot dayjay. Unay ka na ya. Ala, bayam tayo gatangan kanto. Ha? Saanan?
Di ka man kari-akari tamarurudak laang. Di kinaado ting karing. Uray may sa awan tinungpal mo. Salbag kit de. Anya? Adtoy ibatik kan ka day to'y duwagasot mare. Ah, apa ito mare? Amangan nga mi, no maira na nga adda papanak inton bigat. Kat umaygi parcel ko. Pakibayad mo to Apo, anya ngay mo tinorder mo iti Shopee. Blouse mare. Abay, ni Mariel laang ayat ti makabaul agumatang. No makagatang da, makagatang akmag. Anya? Ngam at least kanya, tao mo na nga itad ko ti bayad. Saan akas kan kwa na, apabak up. Anya? Alain akon kumare. Si Kanton ti makaamo amang bayad, Umay kuntula alaanan no addan. Thank you. Ay, unay mo tantikas di nga ugali ni Luisa. Di na talagang maikati kinamanagapal na. Ay, way nga ron na. Amin na makita na iti karuban Gat masapol man yung tageng kwa na. Ay, naimbag ko mga road numang sapul mat iti trabaho na. Sana kasi amang namnama lang iti awat nila kay na. Way nga ron, nagsadod ng trabaho. Di la mabae, iti kasi nga aramid na. Nagsadod, ngam naglaing mat ngagpalastaw. Bakit? At iti sweldo kiti makalawas. Makamuka mo ito namang i-budget ka rin kiti masapsapol dito'y balay. Ay nagyaman ang unay-unay lakay. Awan bagas tayo bakit? Isukuman ti una magatangan. Anya lakit din lakay. Amugda kita, saanin anasken nga ibagampay. Ah, Amangan no nalipatam, ang nalaing da ito'y asawam. Saan anasken nga ibagbaga dagiti aramiden na. Nalaing nga road, sana ya. anya. Saan akasla kadagiti asawa ti kaaruba, akasla saan dang agpampanunot. Ay, nagsasangan dagiti ko, ngam immature dalatang agpanunot. Sigamanan kumare. Sana all. Bakit lapag di isam na? Aywan ako, mare. Kasta talaga ti tao nga awan parikot na itibiyag. Kanayon nga agis-isam. Anya. Ay, sana all talaga. Imaya, tao may kumanan ibatikan ka day ti limagasot a kwarta. Ha? Pwede ta? Kat bayad ti parcel ko take note. Limagasot day toy. Saan akas kin ni Luisa at 200 lang ti balor ti parcel na. Ngam siya 500 ko naman. Anya lakit din aya. Una yan. Pakibayad mo to Umay kuntulat taalaan no addan. Blouse, lipstick, foundation, kan blush on day jay, kumare. Luisa, makadlawak man. Anya day talakay. Kaya ho awat ko laking katiswildo kiti na minsan nga daw. Apay ka na yun matan, anateng tuyo ti sidaan. Kan maysa, apay per kilo matan ti ginatang mo abagas. Apay asaan at 25 kilos, kat umdas mat no bilang di kwarta. Ay, kwa lakay. Adda ngamin in-order ko iti Shopee. Iso ti daduma nang ibayadak iti kwarta nga inted mo kanya. Anya? Sana ba nila kay? Maudi day gayan nga order ko. Saan akon nga agur order? Anya?
Naimbag ka pa'y Luisa. Ada man ti baro akawus mo. Aywan anana, in-order ko man dahito iti Shopee. Kasta aya. Ay, umanorder ka iti kawus mo. Ngam di mo mo't maigatangan ti anak mo kan ti asawam. Anya, Kawamat, kita man day takawus mo, nagmayat. Ngam ti kawas di anak mo, adabot taw na. Ay di kalamasyan. manakiblang ka mat abakbakatan. Just kick it eh. Aniya? Ha? Di ta ka man langan. Di ko namkit di. Di ka ngamin makagatang iti kawus mo. Iso akas ta kayong agsaw. Anya lakit din aya. Nagalas at talaga ti ugali day di abakat. Awan pa'y tinasaya at nga ibagana mo. Apa ya? Agasam, ultimo pa nagbado kat adda may bagbagana ti Jaski abakal. Ha? Ha? Masigurado, ano makita nak anaka lipstick kan naka makeup ad-adan nga ado ti sauna. Ay bakbaketan nga awan manaknakem na manakidang. Luisa, Bimakit lang nga awan pa'y nasaya at anay sawang na itipada na atao. Salbag kiday. Ay na, pasensya ka kuman, Dino. Nukas jeti na ibagak iti asawa mi di namin sana nagsabat kami. ha? Ay, uwang gayam na. Anya kami na yatin na ibagayo keng kuana. Tapi akas talaunay arurod na. Nakunaklaan mat, anak ka pimpintas iti kawus na. Ngam di na kay pa'y maigatangan, nang runa iti anak yaw. Ha? Kaspas ti panagsangpod iti order na iti online. Ngam pasig mat nga usar na laang. Dahil tangarod mo't lang ti parigot ko na. Isulang ti pangipanan na iti kwarta. Ayaw awat ko ken kuana. Ay na, bagam ti asawam. Sana dakas ti aggastos no sagpaminsan. Ngam no kas jay matan nga ununaan na dagiti once na ako nada. Ay sana, nang runa kat ada anak yaw arumbang kuma nga unaan na. Ay na po, nagmelmat tanday ta kulay ti lipstick mo kumare. Aywan red na red ko naman. Sa dinong iti papanam, nakapalis ka mo titikas taunay. Kat nakablas on ka pa eh. Imbayak, tagtambayak man dito tersenam. Adda nga minti parcel kong urayag ka. Ay na, paspas ti parcel mo Anya ngay maninday dyan. As usual, lipstick manen kan adda in-order ko a makeup, eyeliner, kan sabon iti rupa. Ay, naimbang ka pa ito awan trabaho kat makagatang kalata iti pagpapintas mo. Ay, katwan na. Talaga akas ta tinasingpot na asawa na. Saan nakaskin ni Mariel? Anya? Unay mata ni Luisa. Apay akas na ti bagbagana. Kat saan kumat nga ikumkumpara ti bagik kan kwa na. Amo matanda ya babae. Amin kat pagbalinan na nga issue. Dilat nga agyaman no makagatang iti kawas na. Kas kada pagpapintas na. Saan mat amasapol nga ikumpara na. Baya mo na. No isu ti pagragsakan na. Sa bagay matkit di Ngam saan anasaya at dayjay nga aramidan na. Na para maglaunay. Naimbag ko mga rod. No maigatangan naman ti anak na. Kastamatan ti asawa na. Ha? Ngam saan mat, tausar na lang dagiti agsangpot a parcel na. Hay nako! Mala, bayamon mare. Saan man nga isu ti paka-stress, Anya ka matal, Luisa. Nalabas mo tayo nga ramid mo. Ha? Apay lakay?
Nakitak dagiti kargati Durabox, ijay silid. Agasam man, dagiti make-up ken lipstick nga order mo ito online. Ha? San ka man, amang opisina, tapno gumatang ka itinagado a pagpapintas mo. Anya? Apay, dagiti lang ang ayamang opisina ti mabalin nga ag make-up ken ag lipstick. Saan man, ngam nalabas kan. Isumatan ti pangip-ipanam iti kwarta nga yaw awat ko ken ka. Ha? Agasam, tuyo ken kamatis akalayon ti ipasidam kanyak ken iti anak ta. Ngam dagiti lipstick mo, nginginaan. Salbag kiti ti kastoy. Anya? Inaldawa ka mapampanno kag trabaho di bangkag. Ngam igatgata mo lang iti pagpapintas mo. Naimbag kumamat, no may naktulungan iti bangkag. Ngam saan may? Oh, itaman pa akas na tilangam. Kasla da parikod mo itaa. Nagapa kami ngaming kinilakay ko, kumare. Ha? Taapay. Nakita na ngamin dagiti ginatgatang ko apag papintas ijay ayan ti Durabox ko. Kas tauna ya pungtot na. Anya? Apay ka no? Amo matan nilakay ko. Siguro, agong ungit mare. Gaputa unam agat-gatangin na kiti pagpapintas mo. Ngem ti pangkusina yo. Ha? Kanayong kanungamin atuyo. Ken kamatis ti paspasidam kadakwada itanak yo. Ngem dagiti lipstick. Ken pagpapintas mo. Ket agbalor ti 500 or more than. Si kakit dimot, kumare. Ay na, kumare. Unaam ngamin dagiti pangkusina. Sakbay dagiti pagpapintas mo. Tapos saan nga agong ungit nilakay mo akasta? Kapingita ka na yan. Nagapam. Ha? Rabin, gamdi ka pa'y nakaluto iti sidain. Ay, kulakay. Adala na panak. Iso anarabyanak. Ngam siya kung ti agluto iti pang rabi itayo. Tanan, nakaluto ako. Ingkay di kusina tamangan kan. Nakan kami itanakta. Ha? Ibusam amin dyan luto kasi dahil. Naimas na dyan. Sigurado ang magustuhan. Dinaw! Dinaw! Umay ka man dinaw! Paspasam! Oh, apa ya? Nagkunakan ka nga ipaburak mo dagiti make-up kas kada lipstick ka! Ha? Nagkunakan ka! Siya! Abay, ada reklamom. Nagawan mo't na panunot mo nga asawa? Amo mo't anangina ti pinanggatang ko kadagijay ngam napan mo mo't impaburak! Anya ka mo't tan! Ha! Dagita ti pangip-ipa naman iti kwarta nga itid ko rin ka. Imbes nga igatang mo iti pangkusina, un-unaan ti pagpapintas mo. Naimbag ko ma, no agda trabaho, ngam awan mo't. Adda ka lang dito'y balay, ngam kakastakid din ti kagatangam. Anya! Ala, kanam dagiti paburak ko ang pagpapintas mo. Tapnuwap na ka, anya ka laki din aya. Anya! Ay, awanan kumare. Awanan tinagmamaayan dagiti ginatgatang ko apag papintas ko. Ah, anyat kahit mo asawan. Impaburak naman ta ni tinanaw, ti salpag a lalaki. Awan panunot na. Ay, anya! Ay, naku, mare. Ang mga no si katawan panuno, nasan at asawa man niya? Ay, naku, nam, idi kanyak, alasing panilakay mo. Ngam ibagaken ka, mare. Amin na kinaanos sa asawa, kat adamot pagpatinggan na. San nga agnanayon dayta? Kumare. Ay, impaburak lang tay sunti pakanagan ka. Tay sumagamit unaam. Saan mo't ati pangkusina ako na? Anya nga ita kumare. Awanan, nagitingin na ng make-up, kas kada lipstick mo, ngay paramag mo kada kami ken Mariel.
Agbaliw kan kumare. San ngamin nga amin na banag ang makitam iti karubam kat masapul met nga daging ka. Anya ngay ita. Insabaw da. Ang lalaki dinaya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Jane, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. No mabalin na ko ma. No mabalin na ko ma. Ayan ka mo sawan, Rodel. Mabalila ko bakal. Tingin ko na tata. No mabalin na ko mga isublit na palabas. Sana ni bagit ko tinasawa. Anya, Wan, tata. Nilabli ko manggat. sino na ita alablay? Text ko man na, ta? Ito ko na yun na nilabli. Kita, marik, nakmanakas, tamat ipanagayan na kanya. Di panagayan kami nilabli ka, pulos. Ajak narik na itasawa ka. Isa na lang, sa ngamin nga amo nilabli nga dasawa. Tiya muna ka barwak pa. Anya ka din tayo sa kay pagpagam. Pag naman bagbagak tata. Kamay sa, no, mapalila ko mga kasawa lang ni Tidwa 1 3, 1 4 5, ay, namin. Yan. Yan lang, hindi na. Nagkadubot din kay. Ikawan, may isa lang di rason, tidayta tata. Gwapo kami. Sugawray, at dan nasawa. Adulat naman mailaw-lawan. Anya. Apay nga ita ka lang. Unay kan bakit? Sumungsungan ak pailaan, namkasta ka man rin. Paggabuak ay asabali no saan nga iti trabaho. Ay kat nasaya at ka di, no pudno da ita nga imbagam. Anya? Sumungsungad ka pa'y lang. Mangangot kon anagapu ka manon iti ayan dagiti babaem. Ay salbag kite. Anya ka din deta nga ibagbagan Maria. Di ka man aging dadamag, Rudel. Ang mga noad-agda pa'y marurudak kun ka. Ala! Amo Broday, saan mo gagatap ni bakit mo akasta? Bawa na talaga tayo aramidang masana na saya. Ha? Amom nga may nagiti asawa babae. Nuaglukloko ti asawa lalaki. Marik na na magkag. Ha? Apay, asino man ang titiks mo itaya? Ni tatamay, awam mo'y. Oh, sa lapatay. Apay, insina mo ni Lablay. Anya? Apa nga mo iti may papanggang ko na tata? Kano na ibagam kanya kini na minsan na naginom tayo dyan tersina ni Mayang. Sana ya? Anya? Nabartag ka kami ni Day. Iso asaan mo ang malagay pa na ibagam kanya? Ay ayaten nakaliwan mo sa anan. Ang mga noaddan sa balim. Siga kay Dime. Iti kaano man. Saan ang mapasamak na ita? Sapay lang kumatakas na. Nga makadlawak lang amin. Apay atunggal update na kat masapol nga iti saan ang matatao a lugar. Apay, madanagan ka kadi. Nga ang mga nod na makakita ka data, kasta kadi. Kwa. Saan mo takas ta? Kaya ko lang amin ano agdikta. Kat iti naulimag. Jak kayak tinaringaw. Okay. Iso nga akong tarong mga pagdanagam labli. Si kalang ti babae ti biyag ko.
Agyaman nakarod no kasta, Rodel. Amo mare, napansin ko man ti pa nagpupos nila kay mo iti Facebook. Ha? Abay, Mare. Kas lang amin, abaro nagpupos. Kan maysa, adapay nadlaw ko maysa. At damin ti maysa, babae akalayon nga comment iti post na. Ha? Kita ang namin I thought something fishy. Anya? Ngamin, saan man nga comment yung babae, iti kasjay, no friends na lang itasawa. Anya? Kita, mare, ang mga nagdaman ng talaramidan ni Rodel at yung mo. Asino ni Lovely? Ah, Sumungbat ka? Asino ni Lovely, kunak? lovely. Jam amok friend ko rin jay. Apa ya? Friend? Wano? Friend with benefits. Anya ka di manundag iti na ibagbagaw. Tapno mo man niya. Inistok ko di babae. Dapat impose na idi last week a picture yu adwa. Nag-sweet kayo pa eh. Anya? Ay na, Rodel. No di mo pa isardangan na itang arawid mo, talaga nga idarom kayo iti babaem. Anya? Saan ka nga niya dita marurudakon? Nasaya at mantay manugot ka ang makipagkita kanya kita, Rodel. Ha? Apay adi mo sungsungbatan dagiti awag ko kanka. Siguro, addan sa bali a babae iti biyag mo anya. Anya ka din dito ibagbagam. Agpudno ka. Anya ko matipudno kat awan mat atalaga ter aramidag asan sayaat. Siguradom laang. Maamwak laang nga dar aramidem ajak magustuhan. Masiguradok adi mo magustuhan no siyak ti makaungat ko naktuman. Anya? Amang angkat di mo at numalaksid kanya. Kat adapay ti sabali a babae iti biyag mo. Siga kiti man. Siga laing Daniela. Promise. Agyaman nakunay no kasta. Sapay la ko ma, tapod na dagiti ibang baga. Well, anya ka lagi dinaya. Saan ko mga ilibak nga dadag iti babae naglabas iti biyag ko? Naglabas sa'yo nagyay. Kahit ko asawin, tinapatag ita ka siga. Iswa sapay la ko ma. Tasang kang agpanunot iti anya na dita, ha? Hello? Talaga ka di nga awanan ti planom a makisinara kanya ha, Rodel. Ha? Wano, pudno ti madamdamag ko nga da babaeng. Anya ka din dito ang ibagbagam? Mapanak na kaklaang a pudno ti mangmangag ko. Kas iti ka na kayon ko nga ibagakan ka. Saan mo a magustuhan no siyak ti makapungtot ko ng tumat. Anya? Unay matanday ta kinababaero. Saan ka mat nga balin akas na no awan sa bali a babae iti biyag mo? Anday ta ka man na ako na akong gat. Di ko nang kitdi. Pudno ti bagbaga. Ha? Agsagana ka, Rodel. Agsagana ka! Naimbag man, ta na panunot mo pa'y tinagawid? Rodel ng marami? Anya ka matan bakit? Sumungsungat ako lang. Kasta ti pasungat mo kanya. Ha? Kakapa ay makapungtot ka.
Pudno mo ti bagbagak sana ya. Anya? Naimbag man, ta pinalubusan na ka di babae nga agawid ka dito'y balay. Naimbag ta saan na ka nga ipagod akas lang nga aso. Anya? Ala, aramidang ti kay kayat mo. Agbabae ka, iti uray mano. Ngam da ito iti tandaan na ma. Addan tukad-tukad na amin nga aramidam. Makadlawak man kumare. Ha? Kaslasal mo na matatao nila kay mo, dito pala iyo. Urawan trabaho na. Kasano nga min ang matatao dito balay? Kat uray lag susukot, ti babae na. Anya? Wan, mare. Diyak pa'y napanaknakan. Nga mariknak at talaga nga adda babae na. Saan lang amay sa? Aduda. Oh my gosh! Iso ang makaamumatan iti biyag na. Anya daytoy anak kapastil dito'y igin. Picture mat ni Rodel. Ha? In loving memory. Kunana. Fly high. Kunana pa'y. Oh, nakasaritag lang ni Rodel ito'y. Ngam, apay kastoy matang. Pudno nga ta daytoy. Hello? Umay ka dito'y sentro, itamat laang. Paspasan! Ha? Kapay? Nagsarita tayo tayo lang. Apay ka di? At danas ka nga makita. Anya? Umay ka, pangaasim. Tapno amuam no asino ti akin aramid iti daytoy. O sige, umayang kita mat lang. I-text mo no sa dino abandataan mo. Bye! Anya? Ay, nene. Sino nga tatakin aramin dito dito? Apay ngay nga damat ten tiladawak dito. Kan in loving memory. Kan fly high tinakasura. Ay. Diyan ka mo ka, Rodel. Panag ko na, adda pamilyam. Ang mga no ti asawam ti akin aramid iti daytoy. Ha? Masigurado ka ni Lovely takin aramin dito dito. Oh, apay anagulimat ka. Anyat pa panunutam. Ha? Sabay sana ang amay sa daytoy nga impastil da dito'y kaaduan kita tao. Adong pa iji nga to. Kan iji baba. Amin na pagnaan kita tao. Kat adda nakapastil a picture mo. Oh, nay matan na sino takin aramin dito dito. Mambak lang. Marit na kon, Rodel. Siguro, babae ti aking aramid iti daytoy. Siguro, napasaktam launay tirik nana. Isuan na aramid na ken katikastoy, anya. Saan mo, Daniela? Awan babayan, liluk-lukok. Mamati ka kuma. Anya! Kumare! Oh, apay kumare. Kaslada ipadamag mo, takas sa tilangam. Ay na kumare. Diyan picture nila kay mo. Pagpispistahan tayo di sentro. Ha? Anyat ka nga asawan. Ato nga minti nakapaskila picture ni Rodel Jai. Sakit, in loving memory ta nakasurat. Kan fly high ko na napay. Hay! Unak milaki din na tayo di babayero nga sa awam. Anya? Umay ka kumare. Mapantay di sentro tapos makitam di pagbagay. O sige, mabait lang kumare ha. Agpalo sa klaang. Anya ita? Dayta, ti maganab mo iti kinababaerong. Ha? Anya nga ita? Impaskil da laro ti rupam iti kaduan ti tattao.
Nakababain ka launay, Rodel. Gapulahang iti babae, mapaspasamak kan ka, ti kastoy. Siguro, linuklukom di babae, iso nga naaramid na kan ka, ti kasjay. Ngamin, awan mo ti sabali amang aramid kan ka, no saan lang ang nagiti nagbalin a babae. Maria, awan babae kunakmat niyan. Aglibak ka pa ilang, agdadata lang arudan. Dagita ti paglaingang kunakmanan. Anya? Daita, gapo iti kinababaerom. Ti panagkunat iti dumata tao na taykan. Gapo iti ladawam anak kapaskil. Ay na, nakababay mo tayo na nga naramid na king ka, Rodel. Wan nga ro tata, nga mamok, nilablit akin aramin diti tayo day. Ha? Wan tata, isulang matamok nga dagura na kanya. Unay kan, kunam ngamin ini aliklikam. Liniklikam ngagpaisaw, ngam sino katamlagmag. Ha? Ay, nuapay mga ngamin, anaasem ka iti babae. Anya nga ita, gapo iti gura na king ka iti panagluklukom, ipaskil na bayan, anatay kan. Wan nga ro tata. Iso pang-aasim ko ba, tagbalbaliw kan, Rodel. No di mo sardangan dahi tangaramid maw, hamangan no makatumpong ka pa iti na uyaw, ngam iti dayjay alablay. Wan tata. Huwag kawan nito kwan, andan tumanan ti baro a babae, ngay bagam achiks maw. Hanya laki din aya, Rodel. Anay ko. Apa nga tinumpanak mo tin? Awanan ka mat itibain anya. Ha? Unay matan na kinaulbod mo. Gapo iti nakitak a picture mo ijay sentro. Nagdamag-damag at damat gayam asawam. Ah, Manluloko ka, Rodel. Kunaklakit din no napudno ka kanyak. Ngam saan maggayam. anya? Kanamwak matlang. Asaan lagayam asyak ti babae alinuklukom. Salbag ka. Anya? Ha? Di matgayam imo na babae ti akin aramid iti dayjay. Ha? Gapo iti gura na ken ka. Isuan ang ipaskil iti rupam. Kan adda pa'y nakasurat nga in loving memory can fly high. Ay na, saan ka kadi asunggan iti kastang inaramid da ken ka? Ah, Si bibiyag ka pa'y laang. Ngam ipaspaskil danday tarupam anatay gapo iti kinababaerom. ala. Gusto ko man na niya na. Pakawan na ko man Pakawan ng tarupam. Ah. Ti asawam, ti pagkidawam, iti pamakawan. Gapo iti nalabas ang panangluklukom ken kuana, maawatam. Ha? Di ka nagpakpakita pa'y kanya. Bakal pakawanan na ko ma. Ne, nakaskas daaw man day ta apa nagkid daw mo iti pamakawan. Apay, nakaamiris kan. Anya kalangit ni Naya bakal. Agkid-kid dawak lang arutan iti pamakawan ngayon ka. Ngamkas naman ang tibagam. Mas daawak lang tasigod mat kat saan mo araramidan dagita. Naka-Ameris akong bakal. Nakababain man nga ibaga. Ngam isuti puno. Ikari kag balbaliw akon. Anya? Ay na, Rodel aya. Di pa nagbalbaliw. Saan nga ibagbaga? No di kat araramidan. Maawatam. Ha? Kan, saan lang nga siyak ti pagkidawam iti pamakawan. Kasaritam ni Labli. Tapno saan ako marupay ti guran akan ka. Gapo iti panagululbod mo kan kuana. Dayta, ti maalam iti kinababaerom. Salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.
Ay na, talaga nagasat ni Layla iti asawa na. Apay ka di manang. Una, gaputaawan ti ubraan na iti balay na. Saan da paglabaan, saan da paglutuan, kan saan da pa'y apaginawan. Anya? Wen minda, saan ka nung arud akayat ti asawa nang nagtrabaho, tapno saan ka nung amabannog. Iso ang nagasat, takas labyag ti rey na ngarud ti biyag na. Dinagganas ang tibiyag na no kasta. Anyang harap niya jar aramidan na. Agbuya iti TV, mangan, maturog, ag cellphone. Kasta? Ay, naggasatan ngayon no kasta. Ay nanako namon. Iso nga ammom kade. Lumuklok mag-ita ni Layla. Gaputa saan ang mabambannog. Ken, pumudpo daw. Gaputa saan ang maininitan. Jay lamay may nga anak na ti as-asikaswan na. Nasaya at gayang tibiyag na insan nyo alayla, iti sidong ti asawa na. Apay ka di nanang. Ay na, mangan, maturog, agbuya iti TV, kan ag cellphone lang ka na, ti aramidan na, iti balay da. Anya? Wan, isutin baga ni Ikit yu amin da itay. Ay, katsulti na ano kasta. Ay, kadwan ah. Ay, sana all. Makasara ka kumamit iti kasi klase ti lalaki. Ay, Dorbab. Kasano nga dati mangayat kan kakit lalaki kamot lang. Ouch! Anay ko, nanang, anay ko. Nakaka-hurt naman yung sinabi mo, nay. Na, Wen, nay. Di yuman sang kay bakadayta. Kaputa, masaksakita na. Wen, lalaki at nanang. Ng babae, tirik na. Aniya? Papanam ka didig na. Ijay man balay daan ti Linda, anti. Ay, wala. Awal mo't siguro tinapanan na ita. Awan siguro taada ni Layla. Imposible mat apanawan na ida kat kasangsangpot ti anak na. Simbangpot aya ni Layla. Wen anti, kat mapan ko man bagbagaan ti kasinsin ko. Taapay. Ay na, imbaon ti asawa na nga agawid. Gaputa na labas ti kinasadot na. Day tala agsel-selpon ti ammo ng aramidon. Anya? Kunak man sana pagtrab-trabahuan ti asawa na. Asino mo't tinakaamon nyo iti day tanti? Ni Linda. Isu ti bagbaga na kanyak hindi na minsan. Umapal pa ingarod kano ni Mando, iti kasinsinyo ka. Ay na, namati kayo mat ante. Ingkuri naman ng ati kinalaing na nga agistorya ako na. Siya ti kaaruba mismo dalayla iday, isong amok ti amin. Ha? Wen anti, nagalasmat ngamin ti ugali ni Layla. Nakasadsadot, ultimo agluto, di na maaramid. Ti asawa na paylaang anagapo iti garden ti agisaang iti kanenda. Idinto ta nagmalmalom ang nagtugtugaw laang ni Layla. Anya? Wen, day tatipod no anti. Isungarod asaan laanam na minsan a pinatayab ti asawa ni Layla ti kaldero da. Gaputa sumangpet, kat awan pa'y tinaluto a kanenda. Anya? Ay, kulaklakit dinupudno adi na pagtrab-trabahuan. Ay na, mamati kayo mat anti. Dang nga ti asawa na no di nakit pagtrabahuan, nga oray mabambanog iti garden. Manmano ti kasjay itan. Ay, una yan ni Linda aya. No agsao, kaslabiyag ti Rey na ti biyag ti anak na. Idinto ta sadot mo't gayam. Kat ita, ibaunda pa yan nga agawid, gapo iti kinasadot na. Ay, nanana. Kunak man no kaslaray na tibiyag ti anak mo iti sidong dasawa na. Ha? Ngam salmat kanyam. Kapunta pinaawid dang gapiti kinasadot na. Ay, jak amo Jak mat dinamdamag nga agpaiso, no apay anagawid itoy. Kan awan ti amok di tabiyag ti reyna adayta. Ay nga, di mo manan ibaga nga awan ti imbagbagam nana. Kapunta isumat isang kay bagam kininanang ko. Anya? Kat isumat. Ay na, numaminsan nga mina na di yulabsan tag istorya. Taamangan numabainan kayo laeng. Kas kumaita. Alaman do. Panawan ka dito yan.
at dapay ngamin papana. Ay na, si ka talaga mando. Tilar aramidem. Apay ka di manin, mother. Apay at tila ibagbagam kiniikit mo, Alinda. Ay sigurado, kaguranak tumananday jay ka po iti inaramid mo. Ay na, husto lang, mother. Tapno saan nga aglablabas. Ay na, iti aming nga bagana. Kasla 30% lang ang tipod no. Ha? Ay na, gusto, di ka nakakminda. Barang man mapabainan, kinagbalbaliw. Naminta ka nga ulbaw, da dya kamsaktak. Dya kamaw, no sino tinagtawidan na iti dayjeng ugali na. Saan mo nga ulbaw, da dinanang kintatang tayo. Ay na, nasakit tinakam ko iti dayjay amando, manong. Apay ka ti Linda. Nalabas dayjay nga naramid na kanyak. Ininsultunak iti kastaunay. Anya? Kinunanakit din, analabasak kanu nga gistorya. Ay, nga main Linda. Ha? Ay na Linda, bumabakikan. Manay nayunan ti apom. Isu nga ikateman dahil kinalaing mo amang nayon iti istorya, way. Anya? Da kayo mat manong. Awan pa'y mati kunayo nga isakit dak. Apay ko mga isakit ka, kat naalas mo, daramid mo. Ay na, agyaman kakit diya, tanaano sakpay lang ang manong mo. Tano sa balay, amangan nun natibabkan. Anya? Papanan nyo ka day, Nana Linda. Ijay man sentro, ando. Imbag ano saan nga agto daw. Wen nga rod. Sakat importante ti mapan ko gatangan ijay. Anya ka di timapan nyo gatangan, Nana. Mapanak man naggatang iti bagas. Anya? Kit adumit ti bagas ijay ko tayo. Nababapay ti presyo na. Wen ay na. Sa anak amang mangan itikas di a klase ti bagas. Agsakit ti tiyan ko ngamin. Pakarwen na ti ulcer ko. Ha? Ay, narigat ang agpaiso no kasta. Wen ando. Ken kaslaawan ngamin ti ramraman na bagas. Iso ajay nginginaan ti gatanga. Tasulit ti kwarta. Nana Minda, saan gayam amang mga ni Nana Linda ti lalakaan a bagas? Sumakit ka no ti tiyan na. Anya? Imbaga na dayta? Uy Nana, nasabat ko iti namin sa nakalman. Mapanaggatang iti sintro iti bagas. Gaputa di na kaya dagi lako iti kuop tayo. Kumaro ka no ngamin ti ulcer na. Anya? Ay, di mo patpat yun dayjay. Kat no dito iti imayan na iti kalman. Imay na ngala iti bagas ko. Tawan ka no ti isaang da. Ha? Wow, naitatipod no. Iso di mo patpat yun. Amangan no special ti bagas yaw. Saan mo? Inalak ijay ko ti bagas me. Ijay ti naggatangak. No kasta, kung kunanalaang, diyan baga na kanya. Katuan, di mo patpat yan amin ti ibagbaga na. Gabuta kumaro ti kinaulbud na no daduma. Anya lakit din ni Manang Linda ya. Apay ka di manan Minda. Imbaga nakit di kano kini ando asaan kano amang mga itiralakaan a bagas. Gaputa kumaro kano ti ulcer na. Ay na, baka naman itirik, tamnog na ka. Anya? Di lakag, bay namang ibagbagay ti kasta. Ay na, lusyak ti mauawanan iti maisang, mabai na kag sao-sao. Day tangarod manong. Jak amo kini Manang Linda. Talaga ajak maawatan ti ugali na. Namintakal nga ulbod. Manong Duro. Rasayag mag, tayo may kalinda. Wen manong, umayak man bumulod iti bagas mo. Naibusgayam ti bagas mi, kat nakasara ti kuop tayo. Ingka mga lang itirik, kay isok ka nag. Ah,
Manong, Talaga, anamin takil ka nga ulbo na niya. Apay, ngayon ka ibagbaga di ka mangmangan iti bagas akas iti lako iti koob. Idinto ta ijay ti paggatangam. ha? Baliwan man day tanga ugalim si Kalinda. Apay, anya ti dakas na no indiritsom kiniando amapan kabimulod kiniminda. Di mo kumain baga amapan kaaggatang ijasinto tinginginahan na bagas nyakan. Ha? Linda, sadde nga mo nga ibagbaga as sumakit ti tiyan mo numangan ka iti lalakayan na bagas. Tay sumat ti kang kanam. Tanong ko pa na ita. Ay, jak ag pangado ang mangisulsul iti irig di tangiwa mo. Ay, napalalo mo't ni Manong Duro. Kaslawan ti panangipatag na kanya kakapsat na. Abay ka di manang. Ay, sa bagay, sipod idi kat adayo tirik na kanyak. Si kalaang ti kayat na. Abay ngamin aya. Kasano, kat kuna nakit di at pakanin na kano iti irik. Ay na, kasano ngamin adi makaungot ni Manong. Kat imbagbagam kano adi ka mangan itilalakaan a bagas. Idinto ta iso matigat-gatangan yung matlaang. Ha? Nakababain ngamin day tanga ibagbaga. Nang runa no kas iti kada tayo amaawanan matlaang iti maisaang. Auntie, nagapit ka din da Manong Julius kan andoy timulad da? Juan, idi namin san alawas. Ah, nasaya to kasta. Kat manungay ti piningay na ando. Ay kat dakkel isungarod ti kadakkelan iti bingay na. Kat manung aron. 40 mil nga rood mando. Iso adakkel at talaga ti kwarta na. Ay nga, dakkel nga ron ati kwartahan no kasta. Ay kato na. Ngam, puno ka ti dayta. Di ka mamati? Ang mga mutnukon ko namlaang, auntie. Ay naman do, nagdamag ka pa'y lang arod, no di ka mo ilang mamati. Gaputaan mo kung ti ugali yun, auntie. Amang ano sinubrahan nyo man ang timpagayo. Ando ba raw? Manungay mo iti nabigay mo kinitata mo Julius. 4,000 nga raw, tata. Anya? 4,000 lang? Uwin, tata. Awan ti mabalin na. Apay, 4,000 lang. Kaya ano mo tinaapi iyo? Ado nga paiso, tata. Ngam naranaan naman, tinababa presyo tinatay. Ay, dahil talagang agpaiso ba raw? Kung nalaki din nung nangina, aging kaita. Nababa nga raw. Idi saan kami pa nagapit? Nangina. Ngam hindi nagapit kami. Kilata bimaba. Ay, yan na kinamalas. Malah, talaga kasta ba raw? Hindi ka maupupay. Talaga kasta, tagmula. Nuradluma, tumama ka. Nuradluma mo, saan? Iso nga, anos lang ba raw? Uwin, tata. Kitagyaman na kiti balakad yun. Manong Doro, diyo ka din naranranaan ni Ando? Narana akong may diagsapa. Apay ka na. Diyo dinamag no puno a 40 mil tinabingay na kinibayaw Julius? Kanya 40 may. Ay talaga na ita, kamsat mo. Di mano na ni dyan langit, di kinaulbod na. Aniya? Kanya 40 may. Kinunaan doon mismo tinangi bagakanyak. At 4 may tinabingay na. Ha? 4 mil lang, Manong? Huwag ka raw. Huwag po ta naranaan na tinababa presyo. Ay na, talaga dayjay ama ng Linda. Awan na talaga ti husto, padag iti ibagbaga na. Ay, huwag nga raw. Ay na, numabagaan, kundi sangit. Ngam nubaybayan, nalabas ma nga raw, ti kinaulbod na. Apay ka di Linda, di ka matagtagari dito. Manong, Ada ka di pareko mo. parikot ko nga rod ti balay may Manong. Ado ti malinisan, gapo iti narubba ijay akin nga to iti napigsa ti tudo. Kaya dalusan niyo pareko aya da ita. Ay, day tangarod Manong.
Saan mi akabailan anak da kami laeng. Pinadas ko tinagpatulong ka dagiti ka aruba. Ngam di damot mamati kanya. Dayta, ti pagnakmam si Kalinda. Agbaliw ka nga mina. Di ka agul-ulbon. Tano kastama ka nayo. Di na kapatyan no adda ti dumteng arigat. Ora siguro agpaypayapay ka jiteng nga ti kalsada nga agdaw-dawat iti tulong. Di dalat tamamatiking ka. Iso nga agbalbaliw ka. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.